Siyaphila baba kunjani? No, siyaphila kakhulu dokotela. Hey, manje izaza lihambisani noma liphikisana nomnyanga? Cha, liphikisana ngoba uyabona leli izaza leli akulona izaza nje. Ungamsho uyayibonela ke nawe. Kodwa sikho lapha ngizela uzochomela abantu into engisengayo kuphela ngizophilisa kuphela. Ngijabulisa abantu ngiphilisa abantu hayi indaba amachomelana. La ekhaya kukhona into eyiphilisayo khona ekhulumayo khona ehlebayo. Siyasiza siyagwilekisa siyachupha siyalomba siphindisela la iqhamuka khona. Sikhona isigubhu la. Sikhona isithwalo uma ufuna yonke into ezokujabulisa ezokuphilisa ikunikeza amandla ukukhuphula umsebenzi kukhona uyakuthola konke la kubaba ugodola umnyama. Okay, kuze siba abantu banedatha encane and futhi bafuna izinto zicace ba. Asihlukanisele izinto lezo zo2. Sikhona isigubhu esabantu abanjani? Isigubhu sihlukile baba. Sikhona isigubhu esidonsa kancane, khona isigubhu esidonsa kakhulu. Khona esedla ubisi, khona esedla amasi. Khona esedla impuphu. Kube soba khona ke sedla igazi ke. Kuya umuntu mayeza la ekhaya ngiqala ngicacisele kuqala ukuthi lokhu uhamba kanje lokhu uhamba kanje lokhu uhamba kanje. Ngisho isithwalo umuntu ngeke ngimtshela ukuthi lokhu uhamba kanje lokhu uhamba kanje. Umuntu bese yayikhethela ke. Kukhona enye into engeke ngingayithandi ekuyenza umuntu mayesuka la asuka khona thothi ungimfonelile noma ufonele le enye namba ngoba nginenamba embili. Inamba yami kahle kahle ile 069 sozoba khona nale 068 khona umuntu ongiphendulele ingcingo lapha. Umuntu mayezofona abesetshela ukuthi okay kufunakala ukuthi nokuthi uyayizwa ngisho kahle lami kufunakala ukuthi nokuthi abese yafika kumuntu la yena umuntu usuke ejetha uzothenga imali la ekhaya asidayisa imali asidayisa imali ke la ekhaya uma ufika la ekhaya fanele ulandele imigomo yakho sazwana ma ukuthi ufuna ukuthi uma ufuna ukusizakala fanele ulalele into esuyishiwo udokotela ungafiki ubusuyenza ukuthanda kwakho ngoba uma usuzoyenza ukuthanda kwakho usuhamba ukuthi badlala ngawe hayi umuthi awukho hayi inyanga idlala ngakho kade ngiwena ongakwazi ukulalela yonke indawo kuyalalela kushiwo ukuthi yenza ukuthi makuthiwa geza kanje makuthiwa idla lokho makuthiwa ungadli lokho ungakudli lokho makuthiwa yenza kanje kuze izinto zakho ikwazi uhamba kahle makuthiwa ukuthi ufikile la esigodlweni sababa ugodola umnyama bese kunikeza into ethi yenza kanje ngoba mina uma ufikile la ekhaya hayi ukuthiwa uzothi uma ufika ekhaya kuzoba right noma kanjani mina usuku usu right la uma uzokwazi ukulandela le mithetho engisuke ngisho ngikutshele futhi ukuthi lokhu ubungozi bakho kanje lokhu ubungozi bakho kanje. Hayi ngiyajabula uma ngabe ubungozi uzobusho ngoba ibona ke ekusuke ngikhala ngabo kakhulu umuntu useyafona sethi hey Red TV hey Yellow Bone bavela bambiza Yellow Bone dokotela ngifuna ngiphe umuthi ukuthi bayeke ukumbiza Yellow Bone yabo bahlawule kahle kahle kodwa ke abantu bakho bambiza Yellow Bone bavela bambiza kanjalo umuntu useyakhala manje usethi manje mina lento leni isipowerful kakhulu mina ngeke lento lena iyadimanda kanti dokotela namatsheli abantu into efana zenzela umuntu siyamtshela kube ukuthi umuntu uyabona mawuzala ekhaya mawuzocabanga into ungacabangi ngesisu ngendlala ngoba into mase sikunikile nikile ayazithatha kube soba khona ke isithwalo secontract. Okay, awuchaza ngisebenzisa contract abantu ngeke ngabona ngaphambelini bebuza e-comment section bese sicela ukucaciseleka kwesithwalo secontract. Mawufuna ucaciseleke ngesithwalo secontract khona ezinye izinto esingakwazi ukuyikhuluma emavidweni kanje khona into esingakwazi ukuyikhuluma and khona into engakwazi ukuyikhuluma ngisho ecingweni umuntu ngimtshela manje ngithi ufuna ukuthi ubofika ekhaya kodwa mawufika ngicela ungiphathele lokho nalokho and then bese sizwa abadala ukuthi kwenzakalani bakunika ini. Okay, ahlamba ihlukanisa kanje isithwalo secontract nesithwalo lezijwayelekile isiphi isipowerful? Ziyafana ithwalo kehla lami ziyafana isithwalo esipowerful kakhulu lesa esegazi lesa esipowerful ke ngoba bakunikeza insuku zakho zokuthi uzophila isikhathi esingaka mase iphelile lezo insuku into ekuyenzeke nawe uhambe uyosebenzela abanye. Secontract leso mesegazi hayi leso secontract akusona segazi. Okay, fana ukuthi ngisuke ngikubolekile izingane zami zihambe ziyokusebenzela mase ngiyayiboyisa. Ese-contract sale ekhaya usukuboleka umuntu into yakho. Yebo. Ayisebenzisa. Ebese segazi esegazi hayi ke so sihlabela ke
hamba siyayihlabela beyihlabele wena mnini waso ofike wathatha ke leso sithwalo segazi wena osukusilawula ngaleso sikhathi uthi ngifuna kuyihlabele kanje ukuhamba kwesikhathi sigcina wena usungasakwazi ukusilawula isona sesilawula wena sesikutshela ukuthi manje ke sifuna igazi labani inkinga ivesani be lapho ke sebezofuna lalo muntu oseduze kwakho kakhulu wena usuyanqaba inkinga iqala lapho ke manje ayikho indlela ukubalekela lo thuba lenjalo mhlawumbe uthi ahlabe kamakhelwane noma ahlabe eklabhini cha ayikho indlela yokubalekela lokho so uma usithatha fanele wazi nje umuntu mayifika la ngeke ngamtsheleke ukuthi umuntu uma ufika la ngiyamchazela umuntu ukuthi lesi sithwalo sihamba kanje uma uzofuna lakhe nakho lokho ebhokisi uma ufuna okungena bungozi sikunike imali uyisebenzisa ngendlela eyiyona ngesikhathi usebenzisa imali ngesikhathi sigayina ngesikhathi usebenzisa imali siyagayina la kagodo lomnyama ngesikhathi usebenzisa imali siyagayina la akuphoqelekile ukuthi uyiqede yonke imali kepha qikelela ukuthi imigomo yala ekhaya uyayilandela yikona phela siyasifuna ke lokho into engizothanda ukuthi ngike ngicacisele umhlaba wonke ngingasho abantu base South Africa phela ngoba kuke kufike ngisho abantu boGhana eNigeria ngisho abantu beMozambique bayafika lana bayafika umuntu ke ngimchazele ngithi uyabona mawufuna into ekanje khuluma ukuthi ufuna into ekanje ungathathi into ngokuthi ulambile ngoba mawuzothatha into ngesisu ngendlala uzothatha into ozobuya isole ngayo kusasa mase uyisola awusakwazi uphinde uyibuyise into sezwana usungasakwazi ukuyiphinda uyibuyise ungixolele kancane umuntu obhizi kakhulu ke mina ungixolele ugodola umnyama usebhizi kancane ngicela ubuye ungithinde ungadini uyayizwa into engisho khehla lami ekanjalo ke le and uma ufika la ekhaya fanele wazi ukuthi awuzile uzothenga imali la ekhaya awuzile uzothenga imali usuke uze uzocela ukugwilika uma uzocela ukugwilika fanele ulalele lento esuke itshola inyanga sengasasho ngisho ugodola umnyama kuphela ngisho noma ngabe yipi inyanga ozoya kuyona uma uzofuna ukugwilika fanele ufike uyilalele lento ayishoyo kuze izinto zakho kuze ikwazi ukuhamba kahle ungafiki ke wena ubusufuna ukwenza okwekhanda lakho ubusufuna ukutshela udokotela ukuthi akenzene engenzele ngoba wena usibanibani wakuthi kwenziwa nje angikuzwa kahle ngoba athi enza ukuthi ngoba phela inyanga yenye yamtshela ukuthi kwenziwa nje fanele wena ufike wenze lento engishoyo ngoba la ekhaya ngisebenza ngomazi noProbham noZuzu noSihlupha abahluphile noSibushebusha asuka madoda abafana bakho lawo yebo Sibushebusha kodwa ngayilanga ngiyafisa sihambe sobabona dodela mina ngifuna ubala kakhulu ke lokho ngifuna inyanga ethina abafana singababoni ubala kakhulu mina ngiyangena esigodlweni senyanga ngiyangena emaboyzini hayi ubala kakhulu ke mawufuna ukubabona singabakhipha ubabone kodwa ngelilanga ngizoke ngibakukhombise abantu bebona ukuthi masikhuluma ngezilwane sikhuluma ngezilwane enjani asikhulumi ngenyonga thina kodwa mina ngizobabona angifuni ungicame angifuni uzobabona ngeke ngize ngicabe nje khehla la ngikhululeka ngoba into yokugcaba le uthi ngicaba nisangithwalisa manje mawufuna ukugwilika buthi khona inamba yami lapha okuningi echazele impilo yakhe ishintshe mhlawumbe ungazisho inamba ngenzela ukuthi bazizwe emlomeni wakho abantu afa bekujabulela lokho inamba yami u069 872 0071 sozoba khona nayi ke futhi enye ke inamba yami ke le 068 ukuthi angiyazi ke ngekhanda ke le ithi 068 71 35281 bakwethu nalento khona nalento engeke ngayithanda sengiyibona itrend la kuma TikTok kuthiwa abantu kuthiwa abafaka imali kophepha koSpa bakwethu mina umuntu angimfakisa imali kophepha koSpa uma uzofaka imali kophepha koSpa ubusungifonela ukuthi ufake imali ugodo uthe ukuthi mina imali umuntu akayifaka imali uyiletha lana uma uyifaka ku-account yami usuphuma la esigodlweni hayi ungakafiki hayi ngicabanga ukuthi kuqondile dodela ongazwanga ke noma uzwile kodwa ungezwa kahle inamba yakho usenayo siyokubuza ke ama details aphelele and siyafisa ke ababukeli beRail TV1 stories noma news noma whatever kodwa nje bekuka Rail TV udokotela bambuzisise before bathatha izinto angathathi into umuntu usiyacomplain Rail TV manje ngeke udokotela lento leni yavuka ebusuku mina ngangekho nithatha lento lezi uyabo nami phela yabo sokufanele nina nibuzisa dodana nawe uyacela ukuthi abantu bachazele kahle kunjani impela khehla lami bachazise nje kahle ube nesineke bachazele ngeqiniso ebese ke abantu basize ngeqiniso ke okwamanje bengakezwa lutho lubi if izobe sengizwile bengeke ngize ngibuye ngizele ekhaya hayi sibonge khehla lami amen sabonga amen